Kibireho mu mashomero agarukushangwa umurutete sub county muri Kabare district obwe kwetebekana zo kuhumura ekitebekana sibwe honorable Musobozi Mrungi Nobo or district councillor w'Icwekeki hamwe n'abakuru b'amagombora borekere okwetombitwa ahabitongera bya government bimwe ahabuvurwenguzi zigiraka musahuza yitwa abantu na muno yitwa bebembezi kandi ubukorora ni bebembiza corruption service delivery babasa local government naba kandi to abahanu maisogani so yito ni to abantu abaleterize yito abantu babrikiro kubabanaku nokuba takutunga bye kusemera kitunga bane aba government batalhanu nayo fomu y'oburwenguzi abuko ofisi ezabantu abalimese kuba hanu bakayikozesa kubi habigendera byabo nk'abantu kandi isaba abantu abakole ibintu mutandike mbamakingi abokuba bakulemesa bakuletera enyikara yetu kutabanungi abana b'amashomero mukaga abiri bari mu kiganiro eki borekero kwatwaho bwamwe kugira ngo sente nyamwingi eziri kubazihiboyo kugira ezibi yakora mu district egi nizibarwa kubi kandi zikore ebyo ebitashemирire gukora. This is where top officials will inflate payrolls to non-existent employees. Upon me and leave these poor people. So, me I will give money to the doctor. The doctor will say, oh, you come and I go to work upon you. This is where unqualified relatives and friends are employed. For example, I may be in my office and I receive like 2 people looking for a job. Maybe one will be like my brother, another a person. Jack Magezi Kichuchuri ori mukuru w'entebe ya kashatu abwa Kicwamba sub county ayorekere ngo hashime kuba ntagire cyakorwa ombebembe zaba okorwa nasobura bwenguzi abo kwa bahati nibatebekana saba imbezo banyenja kare. Birwe kichweka kihindura. Kimwe kichweka kuba kiba mu bajaji kikaba mu ba bishop kikaba mu minister nosanga cyanginduka. Without your career road ya leta politics ubabaza amazimo witanga debating benu ngwe politics hata hano huwa campaign mwahurahia omuringo ngugumwe amanyere John Naworo district councillor wa Hakibare sub county agizire ngo hashime kuba ntagire cyakorwa ombwire okurwana sobura bwenguzovu aba IGG saba state house and corruption unit okwata muna amani abasuma bakwiba sente zihanga otherwise obuhereza ntujya kusigara tuli kubi tujya kusigara ntubonabona abantu baitu beje kusigara ni barra kakubengusi yetarwanisibu yuma na twarenda abazeire mu ngaro tutera mu ngaro tutabona kaligo kandi kunu nitwebwe kumanya ngo omwana ogwo yalemwa kusoma tweriba politician omurungi wanyenyi tweriba naso omurungi wanyenyi tweriba nusomeso omurungi wanyenyi. Singuzideo ori mukuru w'entebe ya kashatu abwartete sub county ashabira abazire bona okureba ngo bahereza abana babo emirimo eri kubagasira omucumureki ari kugira ngo ekintu kirabiheho okubure bakora kandi kugira bitekateko bibi ekiri kuza kubatambira kandi kibakahereza nyense enungi. Abana banyu mubakozesa abana banyu mubahereza emirimo omuzeire nozara omwana nakura ngo abokubara university naita nahikamuka naimuka nyanchakara naikara sitting room noja kumuchumbera chai nosangana WhatsApp chai nayo nogimusemberereza nogiteka hameza huwa aliyo na chatinga na barungi bo babikitiimanyire byaliyo narora nogaruka nokumwijucha ginywa mara mwana wange Morini chai kayafuka obu walinga ana WhatsApp you people abana bito mutarakwenda barukemwe bite ebindi tubaterero barabizire mukayawa agende nengeseza ngaha ezo muka amakuraga gasha kwa Justin Nyakisiki abwa Sky TV ya Genshonga omuri Kabarore.